Kenny Solo yakundanye na Ariel Ways barakundana ivumbi riratumuka. Kenny Solo yakinye mu ikipe nka Kiyovu Sport ndetse anyura no mu ikipe nka Esperance FC ndetse ari nka Messi muri ayo makipe uretse ko yaje kuba abivamo. Kenny Solo ngiye kukubwira ibintu mama wawe, papa wawe, mukuru wawe, inshuti mugendana batigize bakubwira ku muhanzi Kenny Solo ubundi yavutse muri 1997 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 24. Hanyuma Kenny Solo mu busanzwe yavutse mu muryango w'abana bagera kuri 3 akaba ari ubuheta iwabo. Hanyuma rero amashuri we abanza yagiye ahitwa Kabusunzu, hanyuma segondere azakomereza ahitwa Musambira. Hanyuma Kenny Solo yaje kwerekeza ku ishuri rya Nyundo ajya kwiga ibigendanye n'umuziki. Ubwo rero kuri iri shuri ahagana 2016 nibwo aje kwizana barimo Biri Ruzima, aza kwizana n'uwitwa Moyize Mugabo Utsinze, hanyuma baza gukora itsinda rikomeye cyane ryitwa Yemba Voice. Hanyuma rero Kenny Solo iri tsinda ryitwa Yemba Voice nibwo baje shanse indirimbo zirimo Turakundana. Hanyuma rero baza gusubiramo indirimbo nyinshi za Sauti Sol ndetse n'izindi zagiye zikundwa. Hanyuma rero Kenny Solo nyuma nibwo aje gufata noneho icyemezo atangira gukora imiziki ku giti cye. Kenny Solo rero indirimbo yiwe ya mbere yashyize hanze yayise Nge Nawe. Hanyuma nyuma nibwo aje kugira umugisha rero mu Gitangaza Music aza gukorana indirimbo n'umugabo ukomeye cyane bamwita Bruce Melody bayita Ikinyafu, ari nayo ndirimbo avuga yuko noneho Kenny Solo ari bwatangiye kugenda amenyekana anagafata. Hanyuma mu ndirimbo wenda Kenny Solo yashyize hanze zagiye zikundwa harimo yitwa Haso, harimo yitwa One More Time yakoranye na Harmonize, harimo yitwa Quality yakoranye na Double J. Hanyuma rero mu ndirimbo zose yagiye akora ntabwo aviremo aho kuko yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye, nkaho rero yegukaye igihembo cya Best Male Artist muri Kiss Summer Award 2022. Yamaze gutwara igihembo muri East African Superstar muri Oda Award, ibihembo bitandukanye muri Ethiopia, ndetse hari ibihembo yagiye atwara nka Best Music Video muri Isango na Muzika Award 2022. Hanyuma Kenny Solo bwigaga ku Nyundo, dusubiye inyuma gatoya nibwo yaje kujya mu rukundo n'umuhanzi Ariel Ways bakiri ku ishuri. Hanyuma rero 2023 ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru na kimwe mu binyamakuru bikora hano mu Rwanda, baje kumubaza ku rukundo rwiwe na Ariel Ways. Ubwo n'ubundi baganiraga kuri EP yiwe yitwa Stronger Than Before, avuga yuko rero bakundanye we na Ariel Ways ubwo biga ku Nyundo ariko arakantu nyine kaciyemo. Hanyuma bamubaje niba bitajya bimubangamira kubona Ways ari kumwe na Juno Kizigenza bakundana n'iki, aravuga ati ntabwo bimbangamira kubera ko nyine nta kantu nyine kageze gutya agacamwa. Hanyuma hagana 2023 nibwo Kenny Solo yaje gufata irembo, hanyuma aza gusezerana n'umukobwa witwa Alliance Yvette. Hanyuma rero baza kuba banabana. Hanyuma ngira muri comment umbwire indirimbo ya Kenny Solo wakunze cyane kurenza izindi, umwe mu bahanzi dufite bakunzwe cyane kandi banagezweho mu Rwanda. Dukurikira kuri Instagram yacu Nihozo TV, Facebook Nihozo Entertainment, hanyuma dukurikira kuri TikTok Nihozo TV, hanyuma kuri YouTube Nihozaho TV. Hozaho Airline ni News Empire Nyitahoza.